Sida leise akhoi kainogi Kwak Jatra gi sana macha asaba ko chaning amagi akhoi tulsi managa dei Lakshmi macha macha daina sara ka thame ko aduga silver coins ka delivery da makta makha da hapiba number sida call tawbirak pa yagani aduga visit tawbiba su yagani ko laaga haidi Kwak Jatra Numitki oina haidi sida akhoina pijariba number sida noma watli gumba da maina haidi order place tawbiro haidi same day da tawropodo khatang pharak taba yawbanina aduga amana brass ki item Kwak Jatra Numitki oina haidi brass ki item lepiraso arangba machu gi pot ko haidi brass kumba kai gumba dumaina lepirasu yai ko do si masu mayam lobi ba yagani ko ado si number da dum contact tawbiro makha da haptariba number sida lerise akhoi Kwak Jatra gi pirate mayam yore ko ado pirate se ngasai gi haidi kyam gi tawba yagadage khotkadage hange ko haidi minimum lupa chama chamengkhai chani ko adumaina lobi bayani ko si aina pairi se si je lupa chama piba piece ni ko si macha se hapetang yeng ko aigi khutang simuk tang chawi ko haidi size se weight da oirak toni ko oibu dia ado sigi macha se akoina lupa chama gumba kai gumba dumaina ko sidagi kitang hengat pa hai tare ko sisina lupa chamengkhai chani gumba gi adugi range la kani ko sidagi hena lawe ko haidi ngasai ge arangba masum haidi lepninge ado pesa sa sum pharak taba khotpa leiraga di ko lupa chama gi chani gi laga lobi ba yagani ko haidi chama chani gi di delivery di kitang di pharak tani aduduna haidi visit tawbiro aduga lakpiro ko khatang chawbo khoppa jum haidi ka aduma khoni yonjabani na ko chawna lobi ninga ga chawbo lobi ninga lobi re ko natra haidi macha mayam lora su ko phone number makha da hapcharamge address makha da hapcharamge lakpiro visit tawbiro ko Kwak Jatra Numitki oina thank you sida customization bracelet ano bokra ler ko hadi sida hamba ena pai sina 7 chakra bracelet ler ko 7 chakra bracelet te dum khamam na khangbi ramani health ki damak ta ko aduga ani shubagi sina hadi sida leise akoina 11 crystal combinations ne ko sida leise health luck wealth money relationship kari kra loina ma adugi damak ta pula punjala semba ko aduga sisina akoi gi ko akoigi kari haini all in one nupa gi damakta semba all in one ni ko sigi bracelet se ko hadi ngasai gi aina si ako hamba gi sigi all in one se nupi gi bane hadi color se pink yawba keno yawba sining da ba yawina ko sigi sina koina all in one nupa gi damakta semba ko aduga amana ko sisina obstacles hai tare ko sum keno ma do matam da ko yele khole dum hai ba yawina ko ayeda pan leitana ba gi damakta semba obstacle removal bracelet ko aduga last ki sina debt free na haraga di hadi pisam ja ton bo ko sum phana ba khona ba lambi ama kai ma lakna ba god maina semba crystal combination ni ko sida happy se ado akoina even aina lawgadaba mi harasne ko pisa hadi mangonda power gift to wiwe ay akoina hadi phayeba crystal gift to wibe se ko ado kaino oina aina sida utli je kai gino ha matam da every crystals amamam low matam da ko hadi Kwak Jatra gi oina pirate macha amam hapsarakani ko adugi damakta ni ko hadi pirate leiders yana bracelet ama lebida pirate macha amam offer oina ko hadi kaino numit ki Kwak Jatra numit ki ko sida pirate ki ring mayam leire ko hadi pirate se sida ko raw pirate cutting keno tawdaba se ko hadi raw ma leire aduga smooth pirate ki ring ama su leire ko pirate su lepa yarani Kwak Jatra numita aduga chandi ju oire na ko hadi chandi sana chandi lepa se faina Kwak Jatra numita arangba pot na haire na ko arangba pot sida hadi pirate ki jewelry na haresne ko pirate ki jewelry hadi pirate ki sana asaba su leigani ko hadi laaga visit tawraga yengbi ba su yagani ko hadi pirate ki nagi sana ko thabi gumba su lei ko chandi da saba aduga angangi pendant gumba lepi ba su ka su kaide ko hadi khoina te kemta kenom leiningai leitre na haraga su arangba kenoma hadi sinaga da pot gumba leiraga di angangi pendant lepi ra su yare isa gi na pirate ki khudop su gumba se ama leire ko hadi cut tawdaba hai tara ga duga ama sina hadi proper cutting finishing tawraga tawba khudop ni ko si su lobi ba yagani ko visit tawba oiro natraga kenoda hai tara call tawraga cash on delivery is available oirani ko